Lukimon sangka mai hongjaya mai religious solidarity meet amai kepado. Munit cipaduk henlo ka ajara saita kemiason. Cipaduk lote munit jolong junlong. Lukimon sangka mai hongjaya mai religious solidarity meet amai kepado. Patuni phaikuni ni phaingor trani dolamara long Lukimon sangka mai hongjaya mai religious solidarity meet amai kepado pon. Dolamara long isti ke thedong Lukimon adhorom pen amai kepado pon laso amai lakke Lukimon sangha mate mai hongjaya mai pusi istiamen en pensi dolamara Lukimon mondir pialong thedong amai kibipon. Lapen labang so amai along Karbianglong Autonomous Council CEM MP lapen MLA lapen MEC kedo anta chitongrun. Anparta laso mayalong aluhi sarpo ke hai Himanta Biswa Sarma Assam ACM alang lipini labang so mayalong kiwang pen kachichak tekang lake 5 crores an labang so amondir aphan pipon popusi lamchak chipi tekang tangte buthot Assam CEM ahin pen pherangkia thengno kaning je ponalam the penle arjupon sina Japralang sopen muhiram teron nangke lo Abirta Public TV Karbianglong. আজি ডলামাৰাত লক্ষীমন সংঘৰ ধৰ্মীয় সংহতি সভাত যোগদান কৰিলো আৰু গুৰু লক্ষণ ইংতি হানসেক দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা উদ্বোধন কৰাৰো আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল এই সমাৱেশলৈ মই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহিছো ইয়াত আহিলে সঁচাকৈ মনটো এক আধ্যাত্মিক শক্তিৰে ভৰি পৰে মই পুনৰ লক্ষীমন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু লক্ষণ ইংতি হানসেক দেৱক শ্ৰদ্ধা জনাইছো আৰু বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হানসেক দেৱকো মই মোৰ প্ৰণাম জনাইছো এতিয়া মেইন ইয়াত হ'ল যোৱাবাৰ আহোঁতে মই পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰাস্তা বনোৱা কথা আৰু বাকীখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে মন্দিৰ আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আমি যদি মন্দিৰটো সুন্দৰ কৰি বনাব পাৰোঁ কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকলে এই অঞ্চলটোলৈ অহাৰ সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও যথেষ্ট এটা ঘূৰি ফুৰা ট্ৰেকিং কৰাৰ কাৰণে এটা পথ বিচাৰি পাব গতিকে পৰ্যটন আৰু ধৰ্মীয় দুইটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এই মন্দিৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বিআংলঙৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বোকাজানা বিধায়ক নোমল নবীন হোৱাৰ পিছতো কাৰ্বিআংলঙৰ উন্নয়ন হৈয়ে আছে কিন্তু তথাপিও আগন্তুক দিনত আৰু কিবা কাৰ্বিআংলঙৰ কাৰণে আমাৰ মেইন যিকেইটা কাম আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আৰু ভেটেনাৰী কলেজ এই দুখন আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনো আমাৰ এজেণ্ডাত আছে Munit cipaduk henlo ka ajara saita kemiason cipaduk lote munit jolong junlong Hemalong ke jolong jia phan pulote sai katiki anata ison bino bangso katiki nangji pulote so katiki henlo munit kereng I ache theke Sonsi lakhain koirapho korkhanti constituency ke parlo rong itakilinga rong ambikar ran rong pi alangli hidi so katiki anat ninghang pamesi peneng cipaduk ponsi penang ana long leadang sai katiki ke thepik pen alangli ke cho phan kereng iponlo Bonta ke jo phanchot kalisi alangli ke jor phanan ta longpon lasi alangli lapuson ka cipaduk pon thegapon alangli arit along sokke rodun rong thomarat atum pen stami churo pajerpon lasi lapusona sai katiki pon ke non owe kimia tum sitami ka cipaduk pon kenang sot pusi pherangke athengnu ningjepon Lapen hidi so katiki asayanat ke munit atum klem cipaduk pame pulote ale kawe kali ale do pame pusi ran rong pia hin pen ningjepon
lapen ran rong pi ke inut pherangke ke klem abang phulo lapen rong rup along sitami rat asai ke klem pon abang phulo lasi ran rong pi ason son sai katiki anat sitami aning ke dok pik ajok alangli ale chelong ponlo pusi pherangke a thengnu ningche pon Tholuni pen Rustom Hansi report Public TV Karbianglong. Aprang si nilitum kecup hapon Karbianglong Abirta, laben Karbi Daily News, laben Karbianglong News, laben Malong News atumhan nilitum hinpen, mandi nili hinpen suri kecurupi parlo, laben te pini nilitum nanglitum hananga copha labangki jongsi iritum kican kicijarji mati ansi prang nahi bete khitita itum long bharia jakong mati khitita itim bhari ke claim me mati khai paching thur pon unpu alam sini asap uthan pon phansi chi siglo pening sengkan ne nili mathasi sok tame chu idun pen penang jingthur unjipu penangan hisab lo mati nili la sobangso akhiti ke claim long nili che song lo la penti peneng mange anam her jumi pen nili phan misen sok nang pilo arnam ta hapre kep amui ke do nili khiti claim la penti la so ke claim long ke claim me do claim me sons do lang ta por pen ang long dun la pen sok ta apor pen chu idun long pamika ma pini bang kerot long lo la pen ningarong lo la penti la son ningarong ke pini son ningarong ke pini an nili tong sok nang gerot do na tum itti jon bak amuluk do la penti la tum nang kerot do na pinangan ningarong apente ningrong piglo peneng la ana sokolong pon nili anam banta hirjumi chohang pen anam hirjumi nang pipen nili la ana sokolong do yani kanwang tan nangi bangso akiti tempon bom aning kan mang nili claims bon po vistame hapri ke thom hapri pli la sonsi claim chot la pente nili peneng mang sok amuilo do pu chini pensi nili peneng man aha pri po ong chadlu nasi aha pri po ong chadlo peneng mang penang anamuluk penang cherab duno lipan rongta sor ta penang cherab no sarlok po thar sor penangan dak nili long ke dut rong ni rong thom public dum penang piniar ni sivan mane sokrot ki e kadu gobita nang cherab duno ni ban ning the joini si kadu gobita ki kerot nang cherab duno lapente kadu gobita me khiti ke claim mang iridari lapente khiti ke claim long ale do pik pabang ke nili pinengan singkanong chini daglo athe mane kebang jiarni non January February te sokobang ke 24-2500 lerok tahai nili ke chini atengti nala si jongsi peneng son nili son ne bhakelang me kaddu go bhatala son si dopu pusi ning the pondo la penti peneng sok amuilo go do mate sok avilu go do pen chini si kaddu go bhanta khiti ke claim mata anse chingthur pontha la penti khiti ke claim iridari la pen lapu sok chot kali penang ana khiti bang tami nanglitum cepaduk cepalagra claim tha nanglitum ali dui pisini Karbianglong solang dora do anman than pachini ponno nilihin pen uwi kimi tuman kipigang tunggela pulo ilitum uwi kimi tum do anstame ilitum charli nang po cepathek nang po pirthela kam da claim nang po songolong da claim nang po non son sakuri da claim nang po sakuri claim boy fis tame ilitum ke claim ke chongdat bang da claim bek ni ke chongdat bek ni bole ke claim ke charli ni nilita ke claim charli pen pini bang la an sok chu idunong lo la si uwi kimi do an man tame kaddo go beta ahemari do asawe tame cheklem chipadugra la epok phanri cheklem rep nangji pusi nili than bachini la pente peneng jong si sok pi bute nang litum FCI phan pinoi FCI tum make amuilo nang pipik asi nili kedam tang ningkang ta FCI phan pi peneng mang ta nili ki pi phan si sik chedang bom lo ni tum hawar pini ge dak ran rong pi hawar si kerot na pen hawar bange peneng dak bange sok me u kerot thik apor chit sila ran rong pi arit ke kerot lo si sok a the bang da mese nangi tum non kerot tang kiri ko an kerot tang la non pen kerot chiri troksi ni no bigha mane chiri sirkep asokrot ada penang lihin pen la owe kimi tu phan kupi ni set ni owe kimi tu man ke lan so se la son kerot ajeng dampak bute meu akam lo si ajeng donang pon ka anu tinda kam klem long po si choro lo we kimi tum phan aso ke pangrum ason aleng ke ong pen
sokerot ke ningdarong la midum ta chali nang pola ranrong pi ason thot me monit padu o sokerot ponang po la se obi midum da anut ka prek ta me la son si chali ponang po la se obi midum han choro pon সকলো নিউজ চেনেলক মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জু গৌড় মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ আমাৰ ছাৰ সিহঁতে অহাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ৰান ৰংপি ঘৰত অহাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পথাৰত আমি সকলো ৰাইজে মিলি আমাক মাতাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে মিলি 2-3টা গাঁও মিলি ৰান ৰংপিৰ পথাৰত ধান কাটিবলৈ আহি আমাক সকলোকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰান ৰংপি আমাৰ বহুতো কামত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ সিহঁতৰ খেতি পথাৰো বহুত ডাঙৰ আৰু আমি 80 জনতকৈ অধিক আহি মহিলা যুৱক আৰু ডেকা বুঢ়া সকলো আহি আমি ধান কাটি সিহঁতৰ পথাৰত বহুতো ভাল লাগিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আগত বছৰতো সিহঁতৰ পথাৰত এনেকা কাটিবলৈ পাওঁ আৰু ৰান ৰংপিক চাই যিটো ৰান ৰংপিয়ে পদক্ষেপ লৈছে ধান কটাৰ খেতিত ইয়াক চাই মানে আৰু সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে যাতে ইহঁতৰ নিচিনা মানে শিকে আৰু ধান কাটিবলৈ দিয়ে ৰান ৰংপি নিচিনা বুলি মই সকলোকে নমস্কাৰ কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ